namkhulu kuyahlukana kwenzeka ukuthi wena ulala nalosisi kanti awulali nalosisi losisi uyiorganize ufida lesilwane sakhe uyasorganizela ngoba uyazi ukuthi inyoka iyakwazi ukuthi iphazamise umqondo wakho ungaboni wena into eright lo sofa lona nje obula ubone ukuthi usesengiwo kanti wena solala phezulu kwethuna yakwazi lo injenge sipoko lenqondo kuyakwazi ukuyithebula yabona uJothweni uyitshela ukuthi hayi lo sisi vele cha besibhizi kakhulu hayi vele nami mangimbona lo sisi uyangibona ukuthi cha sisebenzile kanti cha awusebenzanga next nalo sisi lenyoka usebenzile usakhile inyoka yasakha yonke into la ku ikakhulukazi nje lamadoda aphethe inyoka ngiyawasaba kakhulu ngoba lento yomuntu wesifazane emkhulu inyoka emntwini wesifazane ifika incele le party leshisayo leyenza ukuthi indoda ithi ngiyashada manje lento yenza ukuthi indoda ithi hey wawukuphi sonke lesikhathi mama kunini ngikuthanda yazi kube kuthiwa awusempilweni yami ngabe ngikude incela leyo party masafika umuntu wesifazane ku athatha ubone nawe ukuthi no phela lana manje sese ku defreeze yabo uyabo suyayibona i different mawufika ngaleyana uyabona hayibo hey kubasiwe la ngale endlini yami ngathi ngikudefreeze uzoyikhipha i defreeze ngoba manje akekho kuthanda ukubanda sonke isikhathi kuyalapheka mara like